kakva glupost. Yeah, I know, man. It sucks. Now I will see how it's gonna look like. You know. This is my last time I'm recording. Fuck this shit. Lock in, gentlemen. Let's get to work. Kako, nema šanse da ubijem. Kako smara to, jako to smara. Enemy UAV above. O da, sad se vidi kako kasnije. I mean, vidjet će se. Sjebano odigraš na 60 FPS, evo. Kako sjebano odigraš na 60 FPS. To ideš na 60. Pa kad snimaš ono se samo namesti na 60, kapiraš? Jebate kako mu ubio kreten. Kako loše imam, ne mogu da... Ujebem ti 60 FPS. A kako pobegneš od mog metka, bre? Evo te, šta je ovo, brate, i beži mi miš, ja, koji kurac. Evo i kraj, već kraj, pa šta je ovo?